iBhayibheli mini lithi lona ngobhekwa. Mbhekeni lo. Mbhekeni. Mbukeni lona. Mbhekeni. Lona kusiye wokufulathelwa. Mbhekeni lona. Nikhona bazalwane. Amen. Ngithanda lokhu ke nakule nguthandayo. Kuthi Johane wahamba aphethe. Ngeke ngafika enhlangano ngathi ngithi ngalesingaki ngafonelana nalomnye mama. Uthi lo mama babe mamba ngiyeza. Ngithi ke mina ngizakubona njani. Uthi ke ngigcoke ingubo lemeruni lende. Yinde lengubo eshayisale phansi imeruni. Uyazi ukuthi ngambona chabuka la. Angisemphethe na. Ngiphethe lokuthi umuntu lo njalo. Uthi ke yena ngigcoke ingubo lende, le ngubo lengigcokile imeruni nezicathulo futhi zifanana nale ngubo. Ngambona asesansi angakafiki nase ephephi la ngaseboxa ahamba kulolu hlaka ukuthi mina ngale lapha ethubelihle la lapha nemaveji khona. Ngathi mina ngalo mama. Yini na sengiphethe kukhona lengiphethe. Uyazi ukuthi bazalwane kuyamsiza umuntu kuphatha. Johane wahamba phethe wangena eswini saElizabeth ezenjani bazalwane? Aphethe. Jesu usala eJordani lona lo wenzenjani na? Uphethe. Uma moya waNkulunkulu ehla uthi yana kulele kuphethe. Ungahambi ungakaphathi. Hamba uphethe. Kuza kusiza endleleni yonke. Amen. Kuhamba uphethe. Ungalenzi liphutha kuhamba ungakaphathi lutho. David waphatha izinto lezimbili. Waphatha ukuthi libhele linqobile. Wahamba aphethe ukuthi ngonyama ngiyehlulile. Lo mfilisti la ngemembi kwami uyini ngoba mina ngiphethe izinto lezimbili. Lo mfilisti futhi ebekuthakathaka bazalwane. Wayemuntu wabezizwe futhi angakasoki nakusoka. Ebengeke phambi kwemuntu lanemphawu kaNkulunkulu. Filisti suka biwabo kaphelele ngiphethe igama likaJehova. Kuphatha bazalwane kuyasiza indlela yonke. Noma sitha sesicabangile kodwa uma uphethe lokuphethe kuyasiza gogo. Lokuphethe mntu lomusha phatha uphatha into endlela yonke. Ulinze Johane lathi uma bona izulu livulele wathi impela namhlanje zakwembona lo lenguphethe ungathi uzawufakazelana nanabo lokuvula izulu. Uma ewehla moya waNkulunkulu ahlala phezulu kaJesu wathi ngiko kanye lele nguphethe. Ngibonile ngafakaza. Ngiyathanda le verse lengifundile. Ngibonile. Uthi ke mina Johane ngibonile ngase ngiyafakaza. Uthi lo indodana yaNkulunkulu uphilayo. Bazalwane asihambe sazi. Le gama ngangalisebenzisa ngasizwa lelinye indebeni na. Le gama lethi uNkulunkulu ophilayo. Ngasizwa lendebeni lalithi uzimu ophilayo. Ngakubamba manje lokho impela. Uma ngifika la eBhayibhelini ngathi yamana le gama lethi uNkulunkulu ophilayo. Kumehlukanisa kulabanye boNkulunkulu. Ngoba boNkulunkulu banengi kodwa wazi ukuthi ukhuluma ngamuphi. Khulume ngaNkulunkulu ophilayo. Wena uyindodana yaNkulunkulu ophilayo.
bazalwane ngalelinye lilanga Jesu ngithe ukufakaza kunemandla niyesho bazalwane kunemandla kufakaza uyazi ukuthi Jesu wehlela emthonjeni lapha eSamaria utholana nalo mama losonakala sebakhulumisana umtshela uyamtshela uthi ke lo wesifazane hayibo lokhu bekufele ukudinga Jesu lokhuluma ngabo lithi iBhayibheli wabe suyagijima ungena eSamaria wafika eSamaria wafakaza kufakaza lokunemandla watshela abantu kuthi buyani nonke nizobona nibone umuntu lomtshele konke lenkwenzile kuthi ukuphi uhlala kuphi uma ngenza lemkhuba yami kodwa sewumtshele konke umtshela konke lenkwenzile ngoba kufakaza bazalwane kuthi wena phuma eSamaria lagijima layombona labesithi hayi asiseneliswa ufakazi babo kodwa sesizibonele nathi haleluya sesizibonele nathi ngoba kufakaza kunemandla bazalwane kuyabadonsa nabanengi fakaza wenzelwe ini uma kukhona lo wenzelwe kona fakaza basizakale bantu ngebufakazi bakho fakaza uma uthulile angeke abantu uyazi ukuthi kukhona izinto zokubambeka bazalwane ubambeke kodwa ngebufakazi bakathi lomunye umuntu hayi ngebufakazi babantu ngobe kunemandla wafakaza ngase ngiyakhululeka nawe nempela lo beyindodana usho sonke umuntu wayenihliziyo yilo lempela ngikwazi phela lapho efika ukuthi kodwa gcineni kwabo konke lafakaza lathi nempela lona beyindodana yaNkulunkulu ngoba Jesu nabasesiphambanweni waphila impilo yinye impilo yokungaguquki asesiphambanweni alizange liphume lelibi emlonyeni wakhe kodwa waphila impilo yabayini ufakaza kunemali ufakaza kuyabadonsa abantu badonse uKristu ufakaza siyabonga kakhulu bazalwane ngithe ngifuna bamfishane hamba uphethe njengaJohane fakaza njengaJohane siyabonga kakhulu bazalwane ngithini bazalwane niyezwa yini Amen. ngithi nihamba Phethe kwesibili fakaza ngoba kufakaza kunjani na kunemandla kukhona abantu lababanjwe yinkinga zabo kodwa ngokufakaza kwakho nezwa bazalwane Amen. ngokufakaza kwakho uma ufakaza kuthi Jesu bako ufakaza sitholela kini ivangeli ndifakaza phakathi kwenu kuthi Jesu yamsiza umuntu noba seyinkingeni amen siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu andawulo uNkulunkulu andawulo Amen. Hata igama likaJesu uliphathile naye liyabududuza njalo ezihluphekweni igama ihleli nama
linamandla lilikhulu